This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltasar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Kung kamo napupurisawan, nalilibungan kung si isay na mga marahay na lideres at sa tuyang pwedeng pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Kadamay Nindo kasaro sa obhetong pagbabago. Aksyon! 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 Magtataonin linaw sa gubot na isipan. Aksyon! 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 Magbubuka sa tamang dalanin kadunungan. Aksyon! 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 Ngunyan, uyaan sa indong makakasabay. Nel at doon ang lalaking mabuoton. Alagad sa komentaryo, may doon! Aksyon! Aksyon! Maestro Nel at doon at ang lalaking mabuoton. Alagad sa komentaryo, may doon! Maestro Nel at doon Nel at doon at ang lalaking mabuoton. Alagad sa komentaryo, may doon. Oy, hello, good morning. Manita Pagkaga Bicol Region. Good morning, Philippines. Good morning po sa kabos ng tabay na sa mga oras na inig. Sa mga views, ma-watch kani pong episode na ko dyan. Mari na pagkaga po tabi sa Indo kabos. Good morning na po. Welcome po sa programa. Bro Joel, good morning. Press Joel Bungadillo, good morning po. Salamat po sa pagantabay. Kapos po ng members kan Guardians Republican International Incorporated. Good morning po sa inyo kabos mga bro and sis. Kay founder Joel Bungadillo. Good morning po Tabi. Press, good morning. Maray na pagkaga po Tabi sa inyo kabos. Salamat po nun. Good morning na and welcome po sa programa. Ini po ang programang Hoy Aksyon. Unang pong All Down in Monday. Lunes po kita. Sabay-sabay kita hanggang alas 7 po ng pagkaaga. Hindi po sa programa. And pag-usapan po natin ito pong executive order. Nung Sabado, napag-usapan natin yung executive order ng Albay. Yung paglalagay po ng implementing the borders
guidelines po upon entry kan Albay o dito po sa probinsya kan Albay. Now this time mga kaibigan, and hopefully makasabay natin si Governor Joseph Buboy Kuwa. Makasabay ta dito po sa programa. Tangani na pong makapanayam natin patungkol po sa Executive Order number 12 Series of 2021. Patungkol po naman ito sa paglalagay or the implementing guidelines on the entry dyan po sa borders naman po ng Catanduanes. Yan po ang pag-usapan natin later on with Governor Joseph Buboy Kuwa ng Catanduanes. Good morning kay Ma'am Ana Lisa Villanueva. Good morning po Ma'am Ana. Kay Sir Joseph Detesio, good morning. Thank you. Sir Joseph Detesio kan Gubat. DepEd Gubat. Good morning. Good morning pa rin. Nakantabay si Paring Noel Manalo. Si Paring Noel talagang saro sa mga pandiorang na sa tuyang amigo. Pade, good morning pade. Kapi-kapi lamang pade. Aloy na pade na dinakatan na katong sa mga pasorosan mig mo baga pade. Dahil na pade nakakatan. Ni kapi naman. Good morning kay Paring Noel Manalo. Sabi ni Sir Joel Detesio, good morning sir, kapi kita. Sige lang pare. Sir, iyo man ako. Ang pikapait tangon yan, so binditadong pinakalakagang lakad bulan. Iyon ko niyan sa tuyang pinagpapait ko niyan. Aras ta at 6:38 in the morning, alas 6:38 na po nin pag-aagat. Dumang kita sa mga birthdays today bago kita magpadagos duman sa Pag-Aurora Storya. Adyan po sa mga gusto maglaog sa probinsya kan Catanduanes, taon-taon sa naman po tabi uni po ang implementing rules, guidelines para po malaog or kung po malaog sa probinsya kan Catanduanes. And hopefully makasabay natin si Governor Joseph Buboy Kuwa ng probinsya ng Catanduanes. Okay, but before that, doon muna tayo sa mga nag-celebrate ng kanilang mga birthdays today. Nel Adun sa Hoy Aksyon. Happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Kailan ba ang kainan? Happy, happy, happy birthday. Sa mga may birthday po today, happy birthday po sa aming pong mabait at napakasipag, very supportive po na school head, na principal. Happy birthday kay Ma'am Menchi Espinida. Kahapon po birthday niya. Ma'am Menchi, happy birthday po. Ma'am Menchi Almodal Espinida. Ayan po ha. Happy birthday kay Ma'am Menchi. And sa lahat din po may mga birthday o yung mga school head ganyan, mga birthday ha. Si Ma'am Evelyn na Sibilya. Ma'am Evelyn, ang nanay ni Sharice. Tsaka ni Chief Nono, ang asawa ni Chief Nono. Chief Nono, happy birthday kay Ma'am Eve. Kay Ma'am Evelyn Sevilla. Happy birthday. Pati man si Sir Rodjon mangampo astanyo birthday man ngayon. Happy birthday Sir Rodjon. Happy birthday po.
Si Rodjon ang assistant principal ng sa Albay Central pa rin ba si Sir Rodjon? Sir Rodjon? Andyan ka pa rin ba sa Albay Central? Assistant principal ng Albay Central School, Sir Rodjon Mangampo Astanio. Happy birthday po. And happy birthday din kay Brad Nakatep Simperial. Happy birthday, Brad. Si Princess Alana Ante. Happy birthday. And then also kay Princess Joy Lautenco. Happy birthday din po. Wala kay John Beans. Estudyante ko si John Beans. John Beans, happy birthday. Happy birthday po sa kabos sa mga birthdays. Ngunyang po na aldaw. Sa mga birthday po ngunyan. Happy birthday po sa Indo. Kay Jassel Nebelbes, teacher dyan sa Pawa High School, birthday man. Happy birthday. Happy birthday. Sa mga may birthdays today, happy birthday. Ang tanong, when? Kailan? Kailan ba? Sabi ni, when? Kailan ba ang kainan? Ayan, sige, happy birthday. Maestro Nel Agtuon, ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon. Sige, oras natin 6:43 in the morning. Alas 6:43 nin pagkaga. Aputon mo pa din sa mga Tagaligaspi na malaog sa Katanduanes nat PSR test kaipuhan. Samantalang sa Albay wala man kun baga pa de kay rak sa mga malaog sa isla. Tagastos iyan naali ka man sa nasa Albay. Kasi unfair yan sa mga Tagalbay. Sige tad taud-taud na. Iya punta kay Governor. PM mo number mo ta mapalipot-lipot kita. Pero ay ka magaling kayol. Ay ito pa di. Retired na ako pa di kay Padingyol. Nagretiro na ako pa di kay Padingyol. Pag-abot sa pag-aling-aling. Para karaw nga ni Paling Noel. Para karaw naman dyan. Dyan Daniel sabi ni Madam. Sige, happy birthday sa tong may gusto na principal. Sabi ni Ma'am Annalisa Villanueva. Ma'am Anna, good morning po and thank you so much. Sige, oras natin 6:44 in the morning. Okay, sige at subukan na natin na matawagan na kasi noong nakaraang Sabado, mga kaibigan, nakausap natin si Governor, si SM Danny Garcia, ang official na spokesperson tagapagtarampokan gobernador kan probinsya Kadalbay patungkol po sa Executive Order number 8. Executive Order number 8 po mga kaibigan ng probinsya ng Albay. Yon. Nakausap natin si SM Danny at nilinaw po yung mga agam-agam. Ito pong mga sinasabi ng ating mga kababayan, yung mga misconceptions ng ating kababayan patungkol po doon sa executive order, na kung saan po kapag kayo ay galing lang naman, pag tayo po ay galing lang naman mga kaibigan sa probinsya ng Albay, probinsya ng Kamsur, probinsya ng Catanduanes, probinsya ng Sorsogon, Masbate, Cam Norte, dyan po sa 6 na probinsya ng buong rehiyon. Meaning, pag nasa loob po kayo ng Bicol Region, hindi na po kailangan pang ng mga testing. Hindi na po kailangan ng mga negative test results. Kasi po, pwede po kayo pumasok sa Albay. Yun, pwede pong pumasok sa Albay. Okay? Yan po kasi na naguguluhan yung ibang tao yung ating po mga tagapakinig. Naguguluhan po sila. Pwede po kayong pumasok dito po sa probinsya. Pag nasa loob lang po kayo ng Bicol Region. Wala na pong kailangan pa ng kung ano-ano. Okay?
Eto, babasahin natin yung mga paglilinaw and hopefully makasama natin si Governor Joseph Boboy Cuba naman. Yun naman po pong patungkol doon sa probinsya ng Catanduanes. At meron din po kasing lilabas na Executive number 12, ang Provincial Governor's Office at si Governor Cuba patungkol naman po sa entry sa boundary naman po ng Catanduanes. Sige. Asa na yon? Yung number ni Governor. Nag-confirm na sa akin si Gob eh. Nag-confirm na to sa akin si Gob. Sandali, at bakit hindi ko makontak? Baka wala signal si Gob duman sa isla. Nakausap ko na si Gob eh. Sabi ni Gob, go ahead daw, pwede oh. Kasi last time nakausap din natin si Gob, yung patungkol doon naman sa ayun, sa issue po ng pagdating ng mga vaccines sa kanilang probinsya. Live natin nakausap si Gob. Ngayon naman po, kakausapin natin sana parang walang signal na out of coverage si Gob. Bakit ganon? Wala atang signal si Gob. Ano, parang anyway, ngayon pong araw na ito ay magkakaroon po ng queries. Magkakaroon po ng ayan, hindi pa dialing lang. Ngayon po na araw na ito ay magkakaroon po ng Q&A. Cannot be reached talaga si Gob. Nangyari kay Gob at baka walang signal sa isla. Wala atang signal si Gob doon sa kanyang isla. Sa kanyang isla pati. Sandali, tawagan natin yung isa pang numero. Gob. Dami kasing number ni Gob eh. Nakulong kaya number si Gob. Ina naman, so smart niya. May smart, may globe, may sun. Pag walang signal sa globe, sa smart. Ayun, nag-ring. Okay, sige. Sige. Yeah, sige. Nag-ring. Sige. Baka turog pa. Ambi na nakalingaw si Gob. Ambi na nakalingaw. Pero dahil kasi Lunes eh. Pag Lunes sa tabon magpatay ni si Gob eh. Or baka nangangarigos pa. Okay. Antayin natin, mag-text ulit siya. Anyway, mga kaibigan, pag-usapan po natin itong executive order ni Governor Joseph Boboy Cuba. Ito po ang executive order number 12. Kung saan po mga kaibigan, meron po ngayon pong araw po na ito, meron pong Q&A. Meron pong Q&A, March 21, tama ba? 21 ba ngayon? Meron pong Q&A session. Yung mga katanungan po ninyo, yung mga lahat po ng questions ninyo, ang gawin lang po ang gagawin po ninyo ay pumunta doon po sa information of Governor's Office Information Unit. Okay? Hanapin nyo po sa Facebook account ng Provincial Local Government of Catanduanes. Okay? Provincial Local Government of Catanduanes. Pwede po ninyong ilagay sa comment box ang inyong pong mga katanungan para po ma-address March 22. Ngayon pala yun. Ngayon mismo. To address your queries regarding Executive Order number 12 series of 2021. Okay? You may leave your questions in the comment section using the hashtag AskGoInfo. Okay? AskGoInfo. Sabi ni Gob, rest assured that we will acknowledge all relevant queries during the Q&A. Yan po ang sabi po ni Governor. Okay? Ito po yung implementing border entry guidelines in the province of Catanduanes and for other purposes. Okay, Section 15 of Article 2. The Philippine Constitution declares that the state shall protect and promote the right and health of people and instill health consciousness among them.
So, ini po ang naging dahilan kung wala po nagkigwanin na EO number 12 and Catanduanes. Pero mas marikutan na kung talagang makaulay niya to si Gov, ano? Kung mas maray makaulay na to si Gov, tangani pong mas clear, mas malinaw, mga kaibigan. Para po mas malinaw, mas masabutan po kan mga pardaog niya to and bakan mga kan mga viewers natin ang patungkol po dito po sa EO number 12. Kasi hindi man po tayo pwede magpaliwanag at tayo din ay medyo mas maigi na yung mismong gobernador ang magpaliwanag po nito. No? Ako nga may mga apot man eh. Saro na swapot ni Pading Noel Manalo. Sige daw at yan na makalamang makasabay na natin dito si Gov. Still ringing out of coverage na naman Out of coverage area ang numero ni Governor. Okay? Pero ang silent mga itong ini pong executive order na pinaluwas kan gobernador kan probinsya kan Catanduanes is kumbaga naging basihan mga tugang an EO kang Albay. Ang executive order number 8 kan probinsya kan Albay mga tugang. Brad Jacinto Silot, good morning brother. Good morning po. God bless. Si Brad na Jacinto Silot. So, kung may mga hapot po tabi duman sa EO ni Gov, mag-log on ka mo mga tugang, mag-log in po duman sa Facebook nindo. Hanapon po nindo ang Provincial Local Government Unit of Catanduanes. Yan. Okay, sige. Paglaog mga tugang sa Catanduanes, dapat po ikakamo maipresent na test result po at the border of Catanduanes. Sabi po dito sa section 1 kan EO number 12, all persons traveling to Catanduanes must present an original copy to the border personnel at the port of entry any of the following: negative RT-PCR test result issued within 3 days prior to the scheduled date of arrival, o kaya saliva test result certified by Philippine Red Cross issued within 3 days prior to the scheduled date of arrival, negative antigen result certification issued within 3 days prior to the scheduled date of arrival. Yan po ang dapat na ipresentar naman po sa mga personahe yinayaon po dyan sa port kan Catanduanes, sa Birac and saan ba ang port kan Catanduanes? Birac and San Andres. Ikaw pa ba ibang port ang Catanduanes? Authorized persons outside of residence or APORs na tinatawag from national government agencies and their attached agencies must provide their identification card, travel order, and travel itinerary at the border control per IATF resolution number 98-A series of 2021. Intra-regional travel. Okay, all persons traveling from Catanduanes to any province in the Bicol region must secure a letter of exemption. Okay, must secure a letter of exemption at the designated desk at the provincial capitol building. The letter of exemption shall be presented to the border control upon re-entry to the province. Paghali ka naman duman sa Catanduanes. Any persons with letter of exemption shall no longer present ito pong sa mga test result na pigaagad. Further, ito pong letter of exemption shall not be issued to any person who shall travel from and to regions outside Bicol such as NCR and Calabarzon. Okay.
So ini po na letter of exemption hali po duman sa Provincial Government of Catanduanes. So ini po ang sa kung pagkakasabot digdiha. So letter of exemption hali duman po sa Provincial Government of Catanduanes. Pag ikaw po maluwas nin Catanduanes and mapasiring ka po sa any province po kang Bicol region like Albay, like Kamsur. Okay? Contact tracing applications in addition to the Stay Safe and Trace QR code of application as one of the requirements prior to entry of the province of Catanduanes. All persons who shall pass through Albay either in transit or as their destination must secure Albay Get Pass as mandated by Executive Order Number 8 issued by the Provincial Governor of Albay. The Get Pass application is downloadable through Google Play Store or Apple App Store. Okay? So, yun po yung Get Pass. Nabanggit na naman yun naman sa EO number 8 kan Probinsya kan Albay. Maray na agad tabi, master, mapasay mo ang lindok, siram, asin layab kan kinabansag. Kay Master Charleston Imperial may pinakan maurag na necktie na SpongeBob. Abuhay ka ba abuhay ka. Okay. So bako po malinaw masyado kaya kay puwanan takot na makaulay si Governor Joseph Buboy Cuwa dahil bako po siya masyadong malinaw when it comes to so paglalaog po kay ni pong mga paano mga yaon po sa Bicol region. Kasi an Albay mga tugang okay lang po, wala na po kamo kikipuhanan na gagastuson, wala na po kamo kikipuhanan na ito po na mga test results, naman lain-lain na test results. Dahil na po nindo kipuhanan po ito magpa-test kung kamo po hali man lang po sa Bicol region. Okay? Like, you're from Cam Norte, from Catanduanes, or from Masbate. Malawag po kamo sa Albay, dahil na po nindo kay puhanan pa, mag-secure kay ito pong test result. Kasi papayagan po kamo makalaog digdi po sa Albay. Unlike sa Catanduanes, ang Catanduanes mga tugang, nag-require and dapat po may maipresentar ka mo duman kasi po duman sa AO ninda, AO 12, AO number 12 nakalag po na dapat igwa ka mo nin maipresenta na test result duman po sa mga personnel dyan po sa Catanduanes. So meaning dapat po ikaw ka mo test result maski sa ka mo halit na lugar. Dahil po paano kaya pig-specify duman ni Gob? So that's why ito po ang dapat ng malinawan. Ito ang dapat ng matawanan ng kalinawan kan gobernador kan probinsya kan Albay. And hopefully mga tugang sa masunod po na programa and sa masunod na aldaw makasabay niya to ang gobernador. Ngani po matawanan kita ng linaw patungkol po dyan po sa issue and dyan po sa makahaputan po na yan. 7 o'clock in the morning, eksakto po kita. Alas 7 ng pagkaaga, kita po lohay-lohay na mapaarang sa programa. Charleston, Master and Master Talpakero ng Bicol, Charleston Guerrero Imperial. So mga matalpak dyan, PM na ako nindo. Sabi ni Gobo, sorry, please call back after 30 minutes. Ay, tapos kita. Tapos na ang programa, tatas. Sabi ni Gob. Nag-message si Gob. Sabi ni Gob, sorry, please call back after 30 minutes. After 30 minutes pa na sabi ni Gob. Baka busy pa siguro or baka may pigigibo. Okay po, tabi Gob. Thank you so much. Okay po, tabi Gob. Okay po, tabi Gob. Thank you. Kaya lang tapos na Gob sa programa tas, Gob. Paano yan?
Di bale, taiha po tamang gali kay Gobinet. Yeah. Sige, 7:01 in the morning. Sa araw po, kang bilog na pwersa kang Bicol Net TV. Ako po, lohay-lohay na maparam sa programa. Ini pa ang programang Hoy Aksyon, ngayon pong Lunes, March 22, 2021. Sa gari po, ang tatuya pong nasyon, nagsasakit, nagasuprir, nin kadipisilan dahil po dito po sa COVID-19. And pigahagad taman garay sa tuya pamala Diyos, and sa iya po tabi na healing hand na nga pong irahayon or parahayon ang mga katuwangan niya to na nasa tao po tabi kang kadipisilan na ini. And magtrabang-tabang po kita ang ani pong malabanan po ining COVID-19. Okay? 7:02 in the morning. Salamat po sa inyo pong padabos na pagantabay. God bless Albay. God bless Bicol Region. Salamat tunon. Bye. Tagahinghing asin tagapagpasunod kan tamang gibo alagad tagapagtuyaw kan dispalingadong trabaho. Yan ang programang sa kuda sina sa momentong ini ang tabayanan ang masunod na presentasyon. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltasar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.